situation mu mujyi wa Goma bimeze bite Dr. Mu mujyi wa Goma tumaze umwaka tuwugezemo, tukandagiyemo, dusubiye iwacu ngo abari baraheze ishyanga batashe bageze iwabo. Rero natwe twageze iwacu kuri gakondo yacu. Urebye umujyi wundi witwa Ngoma, hari Nyiragongo, hakaba za Nyamitabo, hakaba za Ndinda, Nguhurumiya, hakaba za Karambi, hakaba za Jomba, hakaba za Kanombe, ni naho dukorera amafunzo y'abakadire, ahitwa i Kanombe. Ayo mazina yose rero ari iwacu muri Kongo, urumva, kandi ni mu rurimi turi kuvugana, ni ba data na ba sogokuru bayise ayo mazina, kandi arakenewe ku isi yose. Ushyize ubu nabajije na Google Maps irakubwira ati aha hantu ni mu gihugu cya Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo, mu ntara hariya Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se Kivu y'Amajyepfo, hose ni iwacu. Ubajije Google irakubwira ngo bahita Ngoma. Yego, Ngoma ubwo ni Nyangezi. Nyangezi, bahita Nyangezi. Barakubwira ngo aha bahita Ruvungi. Yego, yego cyane. Mu Bwegera. Bakubwira ngo bahita mu Bwegera. Cyane. Bakubwira ati bahita Sange. Ayo mazina yose ni Ikinyarwanda? Ni Ikinyarwanda. Yose ni Ikinyarwanda. Nibyo nkubwira, ni ba data n'abasogokuru n'abasogokuruza bayise aho hantu. Wagera hano bakakubwira ngo aha ni mu Mubambiro. Yego, ni mu Mubambiro. Ni Mugunga, mu Bagunga. Yego cyane. Mugunga ni mu Bagunga, no ku Ndosho. Ukavuga ati ngiye mu isoko rya Gituku. Yego, cyane, muri Nyiragongo. Muri Nyiragongo. Imeze neza rero. Mbaye Rucuru, aho bacuraga ibiguri, hari ahabaga amabuye y'ubutare, niho bacuraga imyambi n'amacumu y'ingabo zakoreshaga, babikoraga muri Rucuru. Yego, umwaka urashize mwambuye uyu mujyi 45,000 by'abasirikare. Yego, benshi pe. Hari n'utuvideo nagiye mbona uburyo bamanikaga amadarapo y'umweru. Hari na video nabonye nabo barwana, bari ku bifaru barwana. Muza rero kuhabambura bose. Nongeye gusubira mu video y'ingabo za Kongo zambutse mu Rwanda zivuga ngo twabonye badusigiye inzira y'amazi, twibuka ko dufite umuturanyi, niyo mpamvu twambutse tuza. Iyo ntambara ikaze, rwari urugamba rukaze. Ubu noneho ni experience yihe Dr. Ntabwo bizi kuri urwo rugamba rwari rukaze. Twagize mu mujyi wa Goma, kuriya iriya miryango ibitanga amaraporo abogamye. Umuryango w'Abibumbye wavuze ko muri Goma haguye abantu barenga 2,000, ariko twarabaze hamwe na CICR twasanze imirambo, mbese imibiri y'abantu twashyinguye no mu cyubahiro yari imibiri 874. 874 niyo twashyinguye, tubikorana na CICR International, Croix Rouge International. Rero iyo iremewe ku isi cyane hose, niyo ikora iyo mirimo, kandi twafatanyije nayo. Twageze hano dukora joint task force hamwe nabo. Ibyo bintu turabikora, kandi iyo mibiri yose yaguye he? Mbaza aho yaguye. Twayisanze ku cyambu hariya. Mwayisanze ku cyambu cya Goma. Ni ukuvuga barasanye, bamwe bamaze kurira ubwato bashaka gusiga abandi, bakanga ko abandi burira ubwato ngo butarohama, bataba benshi muri bwa bwato, barasanira aho ngaho, bamarana aho ngaho. Niho twasanze imibiri myinshi y'ingabo za leta n'abazalendo. Hano kuri Paul Emmanuel. Kuri Paul Emmanuel hano. Urumva bashaka guhunga, bashaka kujya Bukavu. Yuko urabizi nyine bari badutegereje mu nzira tutanyuze. Aho bari badutegereje siho twanyuze. Ni ukuvuga mwari abadeboroze. Umwana utaha iwabo kari abadeboroze, badutegereje ingiza Kibumba, duturuka za Sake no Mugunga n'ibiki byose. Dufunga inzira ya Gituku.
aho ngaho bavugaga uzi ariya masanganjiya ya Gituku, imwe ijya imanuka ku Cyambu, indi ijya Sesereka. Yego hariya habaye imirwano ikomeye cyane n'ibikoresho byinshi bashaka guhungisha babijyana mu Cyambu. Ni hariya twabifatiye rero urumva ko ntibataye umutwe, baragenda noneho basubira inyuma, aho kujya ku Cyambu cya Gituku baza kuri iki cya Goma, basanga niho abayobozi b'ingabo abakomanda babo bose bamaze kurira mu bwato. Bati muradusize, batangira kubarasa n'abari ku bwato babarasa, kuko benshi baguye aho ngaho hirya ngaha ku Cyambu cya Emmanuel, kuko twasanze n'imirambo myinshi mu mazi. cyane ni uko byagenze. Niyo experience. Nyuma rero y'uyu mujyi ubereyemo intambara murongera muraza muwusubiza Karume. Urabizi ko twageze muri uyu mujyi umuriro ntawo hari, bawuciye, amashanyarazi bayaciye, amazi bayaciye, itumanaho rya telefoni na internet ritariho. Urumva baranyanyagije ibikoresho by'intambara ahantu hose, imbunda twaratoraguye, iyo magarenade turatoragura, iyi za uniform, ibiki byose. Ndakubwira ko tumaze umwaka abana bacu tutabagure, n'ubu ngubu niho tubahinduriye imyambaro ya gisirikare, naho iki gihe cyose bakoreshaga ibyo twasanze bishyashya bikiri mu makarito bifunze. Urumva twarabisanze ku kibuga cy'indege, siko habaga ibirindiro bya SAMRDC ba South Africa bari bafite ibirindiro bitatu hariya mu kibuga cy'indege. Uzi ni ikibuga cy'indege kinini cyane, ni ibirometero bitatu birenga. Rero harimo aba South Africa bafite ibirindiro bitatu, aba Tanzania bafite ibirindiro bibiri, aba Chanchuru bafite ibirindiro bibiri, ubundi bakajya bahaba abandi bakorana FDLR barimo, abarundi barimo, ibiki byose, ku buryo noneho bakoraga inama rusange muri joint command yo gukora inama y'intambara. N'iyo nzu, iyo nyubako twarayisuye, iri hariya mu kibuga cy'indege. Bahuriragamo hamwe na MONUSCO, bagahuriramo n'aba Wazalendo n'aba FDLR n'abo Barundi, abacanshuro na SAMRDC, bose bahuriragamo aho ngaho bagakora mu nama yabo, bari gupanga uburyo bari buze kudutera ngo baturangize, ariko ntabwo byashobotse. Umwaka kuba ushize muri iyi Goma bivuze iki? Kuri twe ni intsinzi ikomeye cyane, yuko abenshi na n'ubu baracyatangara. Niyo mpamvu ejo bundi kuri tariki 26 z'uku kwezi twasohoye itangazo tumenyesha abakongomani n'isi ko tudateze kuva muri ibi bice twagezemo, duteze kubivamo. Ibyo bice twagezemo birangwa n'amahoro n'umutekano usesuye ku bakongomani bose, nta vangura. Urumva twavuze tuti rero hari ibikorwa tumaze gushyiraho ubuyobozi, administration muri utwo duce twose, tumaze gushyiraho amahoro n'umutekano nk'uko mbikubwiye. Uwo muriro n'amashanyarazi byaragarutse hose, ahantu hose, kandi ntabwo bihoraho, ntabwo ari bya bindi ngo biracika ahangaha duhereza abatwe. Oye, urabaza umunyagoma wose n'uwahehe amazi akugeraho atangeraho, ntacika. Amashanyarazi akugeraho angeraho. Nibwo bwa mbere twarangiza umwaka hatabayeho kurohama kw'abantu bagiye kuvoma amazi mu kiyaga n'ibidomoro n'amabido, kuko baragendaga. Uzi hano kuri Goma ikiyaga nta musenyi uhari, nta plage ihari. Urumva baranyeraga kuri ubu n'amabuye gusa y'amakoro, ariho urubobi rw'amazi, yagakandagira kuri urwo rubobi akanyerera akisanga mu mazi akarohama. Muzi amato yarohamaga n'abantu ahangaha, yabaga buri gihe kumva ngo abantu 200 barohamye, abakinabi barohamye. Ibyo bintu byose twarabiciye, ntabikiriho. Ubu ngubu tugenzura amato n'impapuro zayo, tuziyakorera control technique kugira ngo turebe ubuziranenge bwayo,
no kubara umubare w'abantu babwinjiyemo, amatike agurishwa akangana mbese n'imyanya irimo, kandi bose bakagenda bambaye twa dukoti twa jire twa sauvetage kugira ngo batahura n'impanuka mu kiyaga. Ibyo bintu byose twarabikoze. Rero mu buzima muri rusange hano abaturage bakora imirimo yabo amasaha 24 ku yandi, iminsi 7 ku yindi, bakora ingendo zabo, bakagenda mu duce twose twagezemo, baragenda nta mbogamizi n'imwe. Twakuyeho ya mabariyeri yose yabaga ku mihanda. Muzi ko abo bantu bakubwira bose iryo huriro ryose buri gice cyagiraga bariyeri zazo zakira. Kugasaga ku muhanda umwe hari amabariyeri nka 10. Muri abo bazarendo rero ni za mayimayi za kera, ugasanga Nyatura yashyizeho, APCRS yashyizeho, Nyatura CMC yashyizeho, iki byose bashyizeho, buri gace kashyizeho, Pareko yashyizeho. Kugera kuri FDLR rero niyo yabaga ari rurangiza, yabaga ari maître du terrain. Urumva niyo kizigenza ariko bavuga FDLR niyo yabaga ari king. Urumva niyo king, niyo yabwiraga abo bose rega niyo yabigishije. Yuko mbere yuko FDLR iza igera hano mwaka w'igihumbi kimwe 1994, aho Exfar na intera hamwe zimaze gukora jenoside y'abatutsi mu Rwanda, zambutse zikaza hano zigahabwa rugari. Icyo gihe n'ubutegetsi bwa Mobutu nibo ubundi bahawe igihugu, bahawe kino gice cyose cya Kongo, nibo bakiyoboraga. Ntabwo watambuka nk'umudepite udahatswe kuri FDLR. Ntabwo ujya guhinga umurima wawe utishyuye amahoro kuri FDLR. Urumva no gusarura mwagomba kugabana na FDLR. Wenda tukiri kuri FDLR, ubundi kuki FDLR yavuye mu Rwanda yisha abantu n'inzirakarengane, igeze habayiha intebe. Noneho ubu FDLR ifite intebe ahangaha muri Kongo, mu bice nyine mwe mutarageramo ngo muri bere, ariko noneho intebe ifite i Burundi. Yisanishije gute n'ibyo bihugu bibiri? Ubundi FDLR ifite n'abafasha benshi, n'abari hanze, nabo tutabona, nabo tubona, nabo tutabona. Urumva ngenzi neza ko uriya perezida Tshisekedi hari igihe twagize kumvikana nawe, tukaganira kimwe, tukaganira neza, tukabona ibintu kimwe. Naho kuko yaje guhinduka agafatanya na FDLR, nzi neza ko bitamuturutsemo wowe wenyine. Hari abantu bamusunitse, barabamutamika. Dore none aho bimugejeje, naho batamika Neva. Na Neva Neva wenda bari bafitanye izindi gahunda sinamenya amateka ye, ariko usanga arabahuza mugambi, uwo mugambi mubisha. Yego, 26 musohora itangazo ryerekana ko mu bice mwafashe muri zone zose libere, bijyanye n'ibyagezweho, bijyanye n'ibyo mwahagaritse, nta gace muzarekura. Ababitekerezaga ubwo nyine bisure, biyakire. Rero turavuga ngo mwenye wivu ajinyonge, ariko murahambira ati mwana nda Nyatura yarampemukiye. Avuga se yaguye mu kihe gute? Ngo uzanabimbwirira Oscar ko ari bwo bwa mbere naraye ngira muva Uvira, abazarendo tugiye kubona tubona abagenerale, sisi tunawasili Uvira, iyi kabisa tunawapiga, wanarudia kabisa, banaenda baone nyuma. Dr. ubwo uko niba mutazava, abantu baravuga ngo uko mwavuye hariya, ngo nahangaha muzahava. Reka nze nkubwire, gusubira inyuma mu ntambara bibaho, kandi natwe niyo turi kurwana si ubwo bwa mbere dusubiye inyuma. Ibuka igihe twavuye Mushaki, tukava Gicanga, tukava Rucuru centre, yewe nabonaga na twayivuyemo, tuyisigira Abaganda, ingabo z'Uganda UPDF, na za Gicwa na Kirorirwe, na Heki na Kiwanja n'iki byose. Urumva twavuyemo, ariko ntabwo byatumye tudasubiramo.
twavuye muri icyo gihe haza ingabo za East African Regional Force tujye hagati, tujye hagati, maze abakongomani noneho duseruke hamwe tugiye kuganira imirwano yahagaze. Urumva nicyo cyari kigamijwe. Twe rero ubundi ibiganiro nibyo dushyira imbere, biko tuzi ko iki kibazo ni ikibazo cya politiki, kigomba kurangizwa n'inzira za politiki, ari byo biganiro by'amahoro, kandi birahariho ubu ngubu. Turiduha twiteranya na Tshisekedi nubwo yinangiraga mu gihe cya mbere, ariko ubu yaje kwemera. Ubu murabona yarahindutse, yaje kwemera. Ndakubwira tubyifata bunagana, turiye za Rucuru, turiye mu mashyamba, ntabwo yemeraga kuganira. Yaje kubyemera bigenze bite? Yaje kubyemera bigenze bite? Harimo Kanaume, ni ukuvuga twamwokeje igitutu. Rero twe turabanza tukavuga tuti tugende mu biganiro by'amahoro, niyo nzira yoroshye itanahenda. Urumva? Tureke kumena amaraso y'abakongomani. Ariko hari icyo bavuga ngo twigire ku mateka. Nyuma yo kwigira kuri ayo mateka n'ubundi yaho hose mwagiye murekura, yewe mukanasohora itangazo mubwira amahanga na community international, ariko mu gihe kuva Uvira, ariko hari ibyo mwasabye mugasaba izo ngabo zitagize aho zibogamira zize zihafate. Yewe tunaganira umbwira uburyo mwasizemo ruko defense kugira ngo zirinde umutekano w'abaturage. Hari Kanaume yabagezeho ikabasunika igatuma n'izo ruko defense muzikuramo mukagenda nyuma muyaya nawe ngo uko mwasize mwibye umujyi wa Uvira ngo mwateguye n'ubundi buryo mugomba gusiga mwibye muri zeneho mukagenda. Hari Kanaume yabapusije Dr. Reka nze nkubwire, mu kanya nari maze kubwira ko ibyo dushyira imbere ari ibiganiro by'amahoro, kuko tuzi ko inzira iyo ari yo yose n'intambara iyo ari yo yose irangira ku meza y'ibiganiro. None kuki twavuga tuti tumene amaraso y'abakongomani, tumarane urubyiruko rw'abakongomani, niturangiza tuzajye mu biganiro ku meza? Ndimo nkubwira nti Tshisekedi yarabyanze tukiri iriya mu ishyamba, aza kubyemera tugeze Bukavu. Twafashe na Bukavu, twafashe Goma, turarenga dufata na Bukavu, niho yaje kwemera ibyo biganiro. Munafata na Kamanyora. Twari tumazemo amezi 10. Noneho rero ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12 niho batugabyeho ibitero, baturasaho amabombe, amwe aturutse za Ruvungi aho uvuga nyine, andi aturutse mu gihugu cy'igituranyi cy'u Burundi. Tukaba twarigeze kubivuganaho. Yego. Ahantu yaturutse aho ngaho mu Binyange mu Binyange, yego, za Rugombo hari iki. Urumva rero nibo baduteye, natwe turi hariya tuvuga tuti baratumariraho abaturage turebera turi aha ngaha. Abaturage barapfuye hariya Kamanyora, hamaze gupfa abaturage 12 icyo gihe, n'amazu yasenyutse. Amazu yarasenyutse, amashuri yarasenyutse, ibitaro byarasenyutse, iminara y'itumanaho yaraguye, umunara wa Vodacom urashuragwa. Urumva rero bigenze bityo, byabaye ngombwa ko duhaguruka twirwanaho, ko turwana no ku baturage abari kujya kwisanga muri Uvira. Nta gahunda twari dufite yo kugera muri Uvira, umujyi wa Uvira. Ni nayo mpamvu rero umwe mu bahuza abidusabye, wari kuvuga Kanaume, umwe mu bahuza abidusabye, turavuga tuti n'ubundi nta gahunda yari ihari yo kugera muri uyu mujyi, ni uko badushotoye nk'uko basanzwe babikora. N'ubundi bazanadushotora, n'ubundi bazadushotora, yuko ibyaha byabo ni nk'iby'ingurube, ntabwo basinzira, bagomba kubikora tu. Urumva rero bamaze baduteye aho ngaho, turagenda twisanga muri Uvira. Muzi byabaye Isange basubiranyemo bonyine, baramarana
bahava birukanka bakora imishwaro. Twageze muri Uvira tutarwanye, twageze muri Uvira tutarwanye rero, kuko twavuyemo tubisabwe n'umwe mu bahuza. Mu biganiro turimo, umuhuza uri ku isonga ni Qatar, ariko afatanyije n'abandi, Bwana Masad Boulos, special envoy, intumwa yihariye ya perezida wa Amerika, aba ahari ku meza aho ngaho. Rero iyo umwe mu bahuza adusabye ibintu, tureba niba bishoboka tukabikora, urumva, natwe tukiga inyungu twabikuramo. Maze kukubwira igihe twavuye mu za Mushaki na hehe, nubwo twatakaje abantu ku nturo yatwitswe, tugatakaza abantu mu Gicwa, ariko twakuyemo inyungu zikomeye za politiki, n'inyungu zo kuba tugeze n'ahangaha uyu munsi, byavuye muri uko kwemera gusubira inyuma, urumva. N'ibindi rero bizaba gutyo. Ubwira abo bavandimwe bihangane, bibaho mu ntambara, bibaho. Twavuye muri Uvira tumaze kwandika amabaruwa 3, imwe niyo wari kuvugaho bya bindi twasabaga, ariko iya kabiri, iyo ya mbere wavuze yari tariki 18 z'ukwezi kwa 12, nyuma y'icyumweru kimwe gusa, nyuma y'iminsi 8 tugeze muri Uvira. Twakomeje gutegereza rero ko ibyo igisubizo cyabo nticyaza. Bigeze kuri tariki 12 z'ukwezi kwa mbere, twandikira uhagarariye umunyamabanga mukuru wa Loni muri Kinshasa, turamwandikira, tubona naho nta gisubizo. Hanyuma kuri tariki 15 twandikira Antonio Guterres, wenyine umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye wa Loni, tubabwira ko bazana MONUSCO, yuko iri hano, ibiro byabo biri hano hirya, hano hafi ahangaha niho hari ibiro byabo bikuru. Bafite indege, bafite amamodoka, bafite amato, urumva. Ni abantu bashobora kudeployinga muri Uvira mu gihe cy'amasaha make cyane. Rero bohereza ingabo za MONUSCO zize zirinda abaturage hano, yuko twebwe imvugo niyo ngiro, ibyo twiyemeje niyo twemeye, twenda kubikora. Ni nabwo ku itariki 17 hajya kuri 18 ingabo zacu zose, unite imwe yari isigayemo nibwo yavuyemo, urumva. Nibwo yavuyemo rero mu gitondo cya kare cyo ku cyumweru tariki 18 babasajendo barasakara, bakora ya marorerwa mwabonye.